Sljedeći naš gost je gospodin Ivan Lovrenović, socijaldemokrat i Bosne i Hercegovine. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Onda slijedi gospodin Mirsad Čeman, Koalicija za cjelovitu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu. Dobro večer i vama i dobrodošli. Zatim sa nama je večeras i Musadi Bogorovac iz Bosansko-hercegovačke patriotske stranke. Dobro večer i vama i dobrodošli. Dobro večer. Sa moje desne strane gospodin Esad Zgodić, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Dobro večer i dobrodošli. Tu je i gospodin Dubravko Lovrenović, Hrvatska seljačka stranka. Dobro večer i vama i dobrodošli. I imamo jedno prazno mjesto, to je HDZ-a. Tu je trebao da bude večeras sa nama gospodin Pero Skopljak. Mi zaista ne znamo u ovom trenutku razloge zašto nije došao. Evo, ja mislim zapravo da mi večeras ovako ili onako, htjeli ili ne htjeli, govorimo o jednoj od ključnih tema budućeg razvoja bosansko-hercegovačkog društva. Pri tome polazimo od činjenice da se bosansko-hercegovačko društvo u svojoj pluralnosti, u svojoj multidimenzionalnosti kroz duga stoljeća razvijalo u jednom ozračju kojeg je jedan dobar poznavalac bosanske povijesti imenovao ozračjem bosanskih konfesionalizama. Što znači zapravo da je ta religijska matrica ovako ili onako ostavila dubok trag na formuliranje mentaliteta pojedinaca i grupa. Te s obzirom da bosansko-hercegovačko društvo nije imalo tu sreću da se ni u jednoj svojoj epohi razvija u ozračju demokracije i političkog pluralizma, danas nakon priznanja Bosne i Hercegovine kao države došli smo zapravo u situaciju, tako ja to barem vidim, došli smo u situaciju da mi zapravo danas ovdje živimo izvan vremena, izvan prostora u tom smislu, tako što je samo jedan totalitarizam kojeg smo imali do 1991. i 1992. godine zamijenio totalitarizam drugoga predznaka, u ovom slučaju znači religijskoga predznaka, te zapravo da je ove bosansko-hercegovačke narode najlakše izgleda bilo i okupiti oko ideje koja je direktno ili indirektno vezana za konfesiju, odnosno za religiju. U ovoj našoj diskusiji mislim da je vrlo važno raščlaniti neke pojmove kao što su država, politika, nacija, vjera i da bilo kakva, odnosno demokratska diskusija koja počiva na argumentima, mora u ovim pojmovima završiti jednim konsenzusom. Znači, bilo kako promišljanje političke budućnosti Bosne i Hercegovine u ozračju rasprave o vjeri i vjerskim zajednicama morat će počivati na konsenzusu. Hvala lijepo. Želi li neko da replicira ili eventualno nešto dopuni ili pita nekoga, pa da onda pređemo na ovaj drugi dio razgovora? Nema. Ja bih vas zamolio za početak da samo da lociramo ovaj problem. S obzirom da smo mi 50 godina živjeli, vi ste malo prije rekli, u jednom sistemu koji nije blagonaklono gledao na ispoljavanje vjere. Danas živimo u sasvim nekom drugom vremenu, naravno o tom vremenu ćemo više pažnje posvetiti, ali želio bi onom ratnom vremenu da se vratimo. Čini mi se da je vjera u to vrijeme dobrano zlo upotrebljavana i da je ona čak u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine odigrala i vrlo negativnu, ne vjera nego mislim na crkvu, odigrala vrlo negativnu ulogu. Dakle, to je jedan set pitanja koji se nadovezuje jedan na drugi. Evo ja ću, naravno ovo je jedan nadam se ugodan razgovor. Ja mislim da u ovom trenutku kad se govori o zloupotrebi vjere, vrlo često po inerciji se stvari gledaju u odnosu na naše doskorašnje iskustvo, da tako kažem, iz perioda socijalizma, kada se, moglo bi se reći, iole slobodnije i bez kompleksa manifestovanje vjere, pogotovo u nekoj javnoj sferi, vrlo često pokušavalo što od ovih ili onih subjekata tretirati kao nekom vrstom zloupotrebe. Pa smo danas možda u jednoj zamci da ono što se po modernom konceptu ljudskih prava i sloboda može tretirati kao jedno slobodnije manifestovanje vjerskih uvjerenja javno
naravno bez namjere naturanja drugima ili bez ikakvog arogantnog odnosa u jednom takvom manifestovanju toga, onda se pokušava tretirati kao zloupotreba vjere. Ja bih bio i pledirao bi, bio bih sklon konačno apelovati da sa malo više razumijevanja prihvatimo, ja bih rekao, u ovom vremenu jednu dodatnu širinu, slobodu manifestovanja vjere. Kad govorim vjere, mislim naravno na sve konfesije i ako hoćete ljudskih prava uopće, i da to ne tretiramo uvijek kao nekom vrstom zloupotrebe. Ja ovdje zaista govorim o političkim pojmovima, a ne ni u kom slučaju religijskim sadržajima, jer to je vjerovatno tema za drugi. Gospodin Borgovac, pa gospodin Lovrenović. Vratio na jednu malo zaobiđenu temu. Naravno, očekivao sam da će se ovdje govoriti o zloupotrebi vjere u kontekstu onih drugih, da se vjera zloupotrebljava obično prema pripadnicima druge duhovnosti. Ja bi se vratio ovdje u stvari što je sporno kod vladajuće stranke i na čemu mi zasnivamo svoje upozorenje ovom narodu i narodima i cijeloj naciji da tu dobro razmisli. Zloupotreba vjere prema vlastitom narodu. Najveće žrtve u ovom ratu su bili vjernici, muslimani, ali što je najtragičnije, zloupotreba je vršena preslikavanjem dijelova iz tuđe duhovnosti na vlastiti teren. Mi imamo jedan fenomen u agresorskoj politici koji vrlo često se ne slažem s ljudima koji kažu fašizam, srpski fašizam. Iza pokreta Velike Srbije, iza projekta Velike Srbije nije stajao jedan ludi vođa, jedna sofisticirana tajna organizacija i nisu stajali nekakve distance između izvršioca i žrtve. Iza tog projekta je stajala Akademija nauka i umjetnosti, osnovni stubovi jednog društva, zatim je stajali pisci iz Francuske 7, ali zatim i pravoslavna crkva. Mi imamo u stvari početak rata, imamo jasnu poruku patrijarha Pavla kroz Hrvatsku, gdje on nosajući mošti kneza Lazara objašnjava svojim vjernicima gdje su granice njegove države. Imamo sada prije 2 dana izjavu Biljane Plavšić da će Republika Srpska biti zasnovana na Svetosavlju. Svetosavlje nije ništa drugo nego ta jedna jedina duhovnost na jednom prostoru. Ali šta se dešava 1993. u našem korpusu? Kada mi imamo pred sobom plan koji treba prihvatiti u parlamentu, znači koji nema veze sa vjerom, imamo plan podjele Bosne na 3 dijela, javlja se kategorija Bosanske republike, među vjernike ide grupa eksperata, u stvari iz samog centra SDA, gdje nam govori da je nacija, narod i vjera jedno te isto, gdje dolaze materijali, po džamijama se dijele da ako Srbi i Hrvati mogu imati svoju državu, možemo i mi, gdje nam se prije svega govori ovo što vam se desilo je Božja kazna zato što ste se od vjere udaljili u zadnjih 50 godina, to se misli na prva 2 talasa genocida, to je dotad poznato, prije Srebrenice je bila Istočna Bosna i Prijedor. Zatim nam se govori u stvari da je to sudbina što nam se dešava, da mi praktično ne možemo imati onu Bosnu koju smo zamišljali. Ja sam uvijek mislio da je ta poruka da ne možemo imati onu Bosnu koju smo zamišljali upućena nama, laicima ili ljudima građanima. Međutim, ona je upućena upravo najvećim žrtvama tog projekta. To su vjernici, jer vjernici su ljudi koji državu posmatraju nedefiniranim kategorijama međunarodnog prava. Njima je vrlo teško spojiti njihovu duhovnost sa kategorijom nepovrijedivosti Bosne i Hercegovine u Povelji Ujedinjenih nacija. To im recimo stranka SDA nikad nije htjela ni otkriti. Kakva je pozicija Ustava BiH, čak i da se ne pregovara, čak i da bude cijela Bosna okupirana. Bosne nije moglo nestati. Bosne nije moglo nestati. To je desilo s Kambodžom, Vjetnamci su ubijali zadnje Kambodžance, ali niko se nije našao da potpiše da ta konvencija koja je koju Islam recimo doprinio zajedničkoj svjetskoj civilizaciji, nije se našao niko da potpiše da ta konvencija ne vrijedi. Međutim, šta se desilo? Desilo nam se da se formira jaka vjerska podloga, duhovna podloga jednom političkom projektu. Podjeli Bosne na 3 dijela gdje se stvara neka teritorija za muslimane, ako se sjećamo našeg predsjednika, kad govori o nekoj teritoriji za muslimane, to je čisto pravoslavlje. Ja govorim o preslikavanju kategorija iz jedne duhovnosti drugoj, a onda govorenje narodu da je to sudbina. Da je
neophodna replika, ja ustupam redoslijed gospodinu Čamanu, ali bi onda iza njega... Da. Hvala lijepo, ovo je veoma korektno. Ja prije svega moram reći jednu stvar. Nastojat ću da budem kratak. Prvo, agresija na Bosnu i Hercegovinu po našem stajalištu učinjena je da bi se stalo na put afirmaciji ili reafirmaciji bosansko-hercegovačke države, a kao sredstvo su iskorišteni svi mogući metodi, uključiv i genocidne namjere i, ako hoćete, i metod rušenja duhovnih vrijednosti i ostataka, ili ne samo ostataka, nego i objekata materijalne, duhovne kulture itd. itd. U tom smislu, politički angažman Bošnjaka, jer ovdje je sad riječ o odnosu prema Bošnjacima kao najvećim dijelom muslimanima i stranci koja ih u najvećoj mjeri predstavlja, politički angažman Stranke demokratske akcije je podrazumijevao zaštitu svih tih vrijednosti bošnjačkog naroda i građana Bosne i Hercegovine, uključiv naravno i pravo na vjerovanje itd. Molim vas lijepo, ni jedan jedini plan koji se javljao od 90. da tako kažem, odnosno od 92. pa do zaključno sa Dejtonskim, nije podrazumijevao, niti je bio prihvaćen od rukovodstva Stranke demokratske akcije, od organa, dakle, niti od Skupštine Bosne i Hercegovine u kojoj je SDA imala većinu, a da je podrazumijevao nestanak Bosne i Hercegovine. I ovo o čemu vi govorite apsolutno ne stoji. Ne radi se o zloupotrebi vjere, nego se niti građana u tom smislu, nego se radi u stvari o poruci da bez Bosne i Hercegovine ne može biti na institucionalan način štićenja i vjerskih prava muslimana kao i drugi. I naši pogledi kao političke stranke nikad se po tom pitanju nisu odvajali od projekta opstanka države i ravnopravnosti svih građana i naroda i religija u Bosni i Hercegovini. Mogu samo kratko. U kategoriji ovih nauka koje nisu duhovne nego društvene, znači u kategorizaciji zaštite ljudskog integriteta na dnu zaštite nivoa zaštite ljudskog integriteta vjerska prava, pa kulturna prava, lokalne autonomije, pa onda ustavni narodi, pa državotvorni narod. Vi ste u stvari u svim planovima ne samo potpisivali što vam se ponudi, nego inicirali u stvari teritorializaciju muslimana. Gospodin Lovrenović stvarno dugo čeka, a imamo jednog gledalca koji je također dugo na vezi. Nije problem u čekanju. Ja bih samo htio zamoliti sve ovdje, ako se to prihvati, da malo discipliniranije vodimo diskusiju, jer bojim se da na ovaj način, počeo od, moram reći, gospodina Zgodića pa nadalje, ona malo čini mi se klizi u ovu dnevnu partijsko-političku propagandu. A tema naša večeras je, barem kako je ja osjećam, previše važna za ovu zemlju i za naše ljude. Ona je previše važna da bismo je olako ispustili iz ruku. Držimo se mi više teme i ja bi onda u tom smislu rekao ovo. Pa naravno, mi danas imamo na današnjem stanju stvari u Dejtonskoj Bosni, u Republici Srpskoj, u Federaciji, imamo svu silu deformiteta na planu ove teme o kojoj mi raspravljamo. I to treba priznati i ne zaklanjati pogled od toga. Ali treba isto tako još nešto priznati, priznati pod navodnicima, uvidjeti vlastitu historiju. 3 naše dominantne religije o kojima se zapravo cijelo vrijeme govori i usput rečeno na taj način pravi velika nepravda svim drugim religiozitetima na našem terenu koji postoje. Nedavno je jedan katolički teolog moderni govorio o svojevrsnoj represiji sa strane ovih velikih vjerskih zajednica prema malima, sektama recimo, koje u principu imaju isti status, ali ostavimo to na stranu. Dakle, kad je riječ o 3 ovim dominantnim vjerskim zajednicama i vjerama kod nas, mora se računati na njihovu historijsku profiliranost. Različitu historijsku pa i fenomenološku profiliranost. Vi ne možete naprosto metodološki u isti koš trpati pravoslavlje i pravoslavnu crkvu, islam i islamsku zajednicu i katoličanstvo i njegovu crkvu. Oni posjeduju naprosto potpuno specifične, zasebne neke kroz historiju i kroz svoju unutrašnju strukturu profilirane osobine. I zašto to govorim? Pa zato što
evo i ova partija koju sam ja iznajmio, da tako kažem, u najboljoj volji svoje usluge, ove vrste, hoće reći ovo: naša budućnost počiva ne ni na kakvoj ni partijskoj s jedne strane propagandi i borbi za nekakav prestiž, s druge strane ni na kakvoj represiji, to je jasno, to smo iskusili historijski previše, nego počiva na tome da mi sutra u jednom otvorenom društvu pokušamo konsenzualno naći takvo rješenje koje će, uvaživši sve ove razlike, uspjeti napraviti nekakav harmoničan sistem u kojemu to jedno drugome neće smetati, nego će moći ostvariti kohabitaciju, isti onaj suživot koji zahtijevamo za naše narode, za naše političke opcije i tako dalje. Da, razumijeli smo pitanje, hvala lijepo. Gospodin Borogovac je prvi reagovao, da čujemo vaš odgovor. Pretpostavljam da je bar dijelom upućeno meni zbog eventualne kolektivne krivnje koja se mogla nastupiti iz što sam rekao. Ja sam govorio o zloupotrebi vjere, jer vjere jesu različite i to smo rekli odmah na početku emisije. Različito shvataju misiju, poruku Boga, da li je to kroz cijeli svijet, da li je to kroz individu, da li je to kroz narod. Mi tu imamo razlike, to je činjenica. Međutim, to je stvar vrlo bitna zbog kojeg vjera mora biti razdvojena od države. Ako vjera nije razdvojena od države, mi dobivamo zloupotrebu vjere, gdje jedan koncept vjerski postaje državni koncept i mi to sada imamo praktično institucionalizirano. Institucionaliziran fenomen institucionalizacije je izveden na način da je ta koncepcija našla saradnike u drugim narodima i drugim vjerama, koji su u stvari, ja se ne bi složio, malo prije rečeno da je potreban konsenzus vjera. Konsenzus vjera nije potreban jer vjera nije sastavni dio teorije države. Vjera je dio kulture i privatne volje ljudi. Prema tome, ono što je bitno i u čemu islam uopšte ne zaostaje za kršćanstvom ili čak bi se moglo reći daleko je neke stvari bolje razjasnjeno na samom nastanku, je poštovanje konvencija. Mi sada imamo pred sobom jedan stari mnogobožački koncept gdje imamo više istina i imamo kontra toga jedan jednobožački koncept gdje se svi možemo složiti, to je jedna je istina. Prema tome imamo Povelju Ujedinjenih nacija, imamo Deklaraciju o pravima čovjeka, imamo Bečku konvenciju o načinu kako se prave ugovori. Imamo, na primjer, jasne stavove u Povelji Ujedinjenih nacija da se ne može ustav jedne zemlje donositi mimo ustavnosti, znači prekine se ustavnost, rat, to je faktično stanje, se proglasi izvorom prava, ode se iza zatvorenih vrata u stranoj vojnoj bazi, potpiše da jedan narod, jedna vjera živi na 24% teritorije i onda se to narodu kroz medije vraća kao to vam je sudbina i kazna jer ste se od vjere udaljili. To je moj koncept, zloupotreba vjere, a ne kritika vjere. Gospodin Dubravko Lovrenović. Ja ću pokušati se zadržati oko ovoga pitanja. Samo jedna kratka replika. Ja, kako se sjećam, nisam govorio o konsenzusu vjera, religija. Možemo govoriti o tome. Ja sam govorio o društvenom, političkom konsenzusu oko načina izgradnje države, tipa države. Ja stavljam akcenat na to. Zašto stavljam akcenat na to? I to je zapravo odgovor i na ovo pitanje koje smo sada čuli. Naše povijesno nasljeđe u tom kontekstu je izrazito negativno. Mi da sjedimo danas u Njemačkoj, da sjedimo danas u Londonu ili u nekoj drugoj državi zapadne demokracije, o ovim pitanjima mi bismo raspravljali na sasvim drugi način. Međutim, kod nas, i o tome zaista treba voditi računa i o tome otvoreno govoriti. I u tom kontekstu želim spomenuti prošli sistem. O tome je bilo govora i to vrijedi podvući. Mi smo bili ljudi duplog i trostrukog mentaliteta, identiteta i psihologije. Ono je jednostavno pogodovalo nastanku takvog tipa ličnosti. Sada smo dobili slobodu sa kojom ne znamo